siya ni Epifanya dakigan taga Barangay 54 lagi sa ket agpatpataya akti public market inga Monday to Saturday ti Sunday hana agpatpataya kasi mapangkam simbaan ket dagiti anak ko ken adami isa nga tayador ko nga agreklamo kanyak nga nagtaya ti pompiang sa isti Domingo ti Malem ket awan na ka DJ nga banag ket ipapapilit na latta nga isunangit na nga bak kanyak ket nakadanong kan kay J Kabok nga impalpalawag ko ket siya ket hanak agpatpatayat Domingo kasi mapapanak simbaan kadawag dagiti anak ko hambe dadlatlik sa pampedi baba dagiti pangulo ti STL ket halata marmanek ken karkaradagas no apay kastuhin pumanawag ti balay karkaradagas manin ti sadanganak ni Apo Diyos. Ni nagis iskandalo man ni tiyandaan nga mis sakit min sa sweeting nga agpatpataya. Kaya man ireklamo iso na ni Mirna Miguel Tagadaya. Kit na sakit din akin ko. Tayo nagduduna. Kit na dikit may sa pagsakulang ti binagbiag bi. Tanaringan ti aglag na ako. Tatan na panamin. So nagpa-advise ha. Noon nagtiaramide. Doon, ano namang mangyari kanya. Ano di magbaga na kanya. Sweetie kasi pagbaybayad ko di. Pagbatpatayak ti 5-6 ko. Kaya makita na ni Sir, dadagiti papel ko nga. I-private commit kasi niya Apo Diyos. Ma'am, kasunod kabayagan nga na kayo kanagpatpatayo ti STL. Babasit pa yung anak ko, di Sir. Okay. Kasano iti proseso kami, ma'am, iti panangiyapon te kayo dato'y nagpatayaam kinatilistaan iti nagtaya, ma'am, Atikan. Tibigat, Sir. Mga 10:30 tibigat. Ti para bigat. Ti second ball, 3:30 ti Malem. Tapos ti Rabi 7 o'clock, Sir. Okay. So kahit nasa uwan, dato'y ireklamo, ma'am, ket maipagarop nga kayat nga pagpamarangan nga nangapak ken nagtaya kanit say nga aldaw ti Domingo nga mahaan met, ma'am. Ben, Sir, haan nga nagtaya kanyak, Sir. Tahan nakagpatpataya ti Domingo, Sir. Nung malaksit ka niya yung ma'am, ada ka dagiti na dumaping agpatpataya iti merkado publiko, ma'am. Ado kami agpatpataya ti Merkado Publiko, Sir. Ngam nakasalsalita yung dagiti na dumang agpatpataya, ma'am, baka amangan no dagiti siya tinagtayaan na. Ang ko nakasasalita, Sir, ngin ado ti bang banpadeknek kanyak, Sir, nga hanak agpatpatayat Domingo. Okay, ma'am. So, anong plano tayo tatangarod, ma'am? Nakaswidyan aramidan na nga kunam na iskandalo ken na iwarwaragawag ng smitik kayo, ma'am. Ti planok lang, Sir, ket balawlawagan ko matintong kalmay sa kada kami. Ken, amo ni Apo Diyos, Sir, nga nagpatayat Domingo. Itinahang ko lang ti kaya, Sir, kadayod ng iskandalo ni Jay. Tendaan. Yung madami nagiging na dumang at tayo, ma'am, na mabaling ang mga ipaneknek na awang kangkay nga talagang papatayat Domingo. Ado, Sir, ado, ti mang banpanaydik kanya nga nagpatpatayat Domingo, Sir. Okay, ma'am, no, dati mensahe, kaya ito'y taktakamaten nga individual nga ibagbagaan nga smitik kayo na dati message mo, ma'am, go ahead. Pas laawan ti may bagag kinyala, Sir. Sige.